Hi guys! I'm back mga kakabsat! Kaduan daktak kakabsat nga ako. Pa naman nagpa-check up. Kamasikog tayo kakabsat. Bago tayo panji San Nicolas kakabsat. Dumagas tayo pa gumatang iti ko. Prutas hindi isang kintin man. Sika. Tanda na ka ijay kakabsat. So nga iti pagkatangan tayo iti ko. Prutas. Data man kakabsat. Kaya data na gitinagatang mga prutas kakabsat ni mangga. Sa napasta kakabsat ka agdiretso tayo na inti ko San Nicolas kakabsat. Ta pantay pa-check up. Data man. Pa-check up agi dati nga doktor ko kakabsat. Yun yung di doktor ko edi kiniluna iso wala doktor ko tata. Mata kakabsat. Pintas talaga iti plaza iti San Nicolas kakabsat. Lumaban man sika. Data man. Pintas niya. Nagbayag kami nga nag-uray di ko kakabsat. Di klinik ta nagado nga tao matgayam. Nagado magayam ti client na ni Doc. Shout out kay Doktora Torio. Suman ti Doktor Okon ang kakabsat. Data man. Itatay ko na ni kakabsat ni klinik na. Kinalpas kami ta kakabsat ko. Mabisina ko kakabsat. 1:30 yata ni. Nagdiretso kami tayo kakabsat. Ta chowking. Nag-order kami ti spicy mga kwa. Chowpan. Tayo ti kakaitat kakabsat. Ta spicy. Kamu Datan mangan tayo kakabsat. Naggimasal. Data man. Malpas kami nga nangan kakabsat. Dumagas sa kainti kwa. Mercury. Ang Mercury. St. Joseph Drugs. Tapan gumatang ti vitamins ko. Di inreseta ni Doc. Tayo ti vitamins. Kinalapas tayo ka. Nagawid kami na kakabsat. Bago kami nagawid na nakita mi nga saba kakabsat. 20 pesos may sakit. Gumatang kami Bye-bye!